Dunia memasuki bulan suci Ramadan, kota Gent, Belgia menghias jalan-jalannya dengan iluminasi bertema Ramadan. Langkah ini disebut sebagai yang pertama di Belgia. Tampak lingkungan kota yang diterangi lampu Ramadan, mobil melintas di bawah pajangan cahaya, serta warga yang berjalan menikmati suasana meriah. Seorang pemilik toko menyebut pemasangan lampu menciptakan suasana hangat bagi umat muslim, termasuk pendatang dan wisatawan. Meski ada pro dan kontra, sejumlah warga menilai inisiatif ini sebagai bagian dari kemajuan dan bentuk pengakuan terhadap keberagaman. Des lumières pour le ramadan ici, ça donne une bonne ambiance à tous les musulmans qui passent ici, même les étrangers, ils sont intéressés, il y en a ceux qui sont d'accord avec ça, il y en a ceux qui ne sont pas d'accord, mais surtout en étant musulmans, on est très très content de voir ça, ça fait très très plaisir, ça nous rappelle le pays que nous on devient, et c'est chaleureux. Umat muslim di negara